زنار شینو و تیماروداوی لنمسانه جنیزیک و آمده کارین هلبجارتنین پارلمانا نمسا دشو بینن هلبجارتن سبا بریوه دچن 29 مهیه سیاست مدار کرد چپر بروسک حاجو یک جی کاندیدین پارلمانه شانسه او نوی حاجو جی کسایتیه که کردیان افداره چپر کل وینش دایک بویا جزنار را بحثا پروژین خود که بحثا پیوندین خود لگل کردان و لگل نمساویان دکه فیچرک جوان نیوز فیچرک آماده کریه لیز وی جواره بیجن پارلمانا نمسا جسد و حشتی و سه کرسیان بکته لوی نیوز فیچرا زنار شینو کل وینا آماده کریه تماشا بکن روش باش باشم سپاسم خیر آتی Guter Wohl, gutes Leben. ach engina hilbijartin me bi Kurdiyeka şirîn û rûyekê geş pêşwaziyê li min diket. ew gewerkşaftçî cemiyet zanî wextê insana çin çok Çeper Birusk Hacû ji dayîkbûyê 26 Duwazdayî 1988 ye li Viyana. Rêveberê Akademiya Viyana ya perwerdê ye. Saziyeke pêkehandinê ya ser bi sosyaldemokratên evî welatî. çend programê me hene wextê çê pateşûlin Berî 16 salan çeperên niha jî li zanîngehê Business Administration dixwînîtin çûye di nav partiya SPÖ û evê akademiya zêdetirî 100 sala heye bi me dide naskirin. Wiener Akademiyê Sosyaldemokratan tiştî em vêdî dikin semînara workshop Lehrgänge, aber wakit tbije Lehrgänge, also Seminar, ik doe pe fikre seminar wakit tbije taliye haftiye, sabte, lahde, insanat navede, sar mesele ki amwana ki dalemene. Mesele ki wakit bije yak çağ xoşanit ki hakek siyasiye. Yak social media yak çağ pet şoğle, yak çağ vena ki kart ki پشت جی ترینه ایمه جگه که هنه او ترینه جی حوالی منن دورا منن و او جی جمع جی چغلن و او که پلانه کی چید کن Diçîne yek ji dawî çalakiyên kempeyna helbijartinan yên çeperî digel Kurdan, Nemsawiyan û xelkê din yên cuda jî ew hewl didin baweriya dengderan qezenc bikin. Çîroka tevlîbûna digel sosyaldemokratan ji min re dibêjit. Carawul da ernstvola brastî insanekî bû bi Kurdara şuxlîn ewil jî bû sala heştê û neh wextê ez rastê bîram bi Pêtapîlçî çûye Îranê û piştî çûye Kurdistanê Iraqê û piştî jî çûye Kurdistanê Tirkiye û ji vê de hava hevaltî û wînake jî bi Kurda jî çêbû û li Viyana ji sala 2000 حتى انها وكا كومالي انتجراسيون هيا وفي كومالي انتجراسيون زيدا كردات دنا وجبر حالو جوج مرجي كي نيزيك بو وقت يوم برسينا تتخازي باي سوسيال ديمقراتا و باي كرداجي ترونه از فيدرها ما Di sosyaldemokratên Nemsa Bruno Kreisky yê ji sala 1907 ta ku 1983 serok wezîrê evî welatî bûye hevsûzê Kurdan bû. Çeper dibêjit niha jî partiya wî dostê Kurda ye û her kesekê li hemû Nemsa dijîtin dikarin deng bi çeperî bidin. او انسان من عسكريه البارتيه دا دوستي كردانا وجبر حالو جي زمام منمسا وفيرجي صدفي سانديا رقم 427 یان کاریبو ناویم جیته دبیم ویسینه. Digel rêveberiya akademiyê çeper endamê şaredariya taxekê Vîyenayê û ji bo wî zêde xemnîn e eger evê carê kursiyeke perlemanî ber bi wî nekevît. Zinaşîn û Roda û Viyana. گیشتم داویا بولتنیم خواست شکل بیشم بیرام برن براستی لین زنار و تیماوی لنمسانه ویانا نه بیزک و امی برن کاسبه انجامین بجارتنی چد من چناب نونی هر تشتکی نور لجمع دیسا ببینن مولا و آوار تماشا که حتی سبع ساعت هفت جبیر نکن لفه داری امی دیسا خاطری